ya kacing penkiu dor ya katulop dong kinong kai kaseng kakenda basai ko government MBA don't play with the future of student. We need teachers back to school. Government MBA don't play with the future of students. We need teachers back to school. But hakaju kapur nilai ki nado kipor mensua hadu menta ke ILP ngimpat dia iwantur hangne ban rimanya ke sorkar namar ka eleksyon ka sa astang sanlay rumnay lada kam penulong hakine kisgi shwa ka ayar fulay lano kin penulong ni dawai ka sorkar ba nilakwa ILP palat ni dawai ka sorkar adai ban resolve no yang tem motor issue immediately resolve no yang boundary dispute with Assam without compromising our land. Create suitable policy that our educated youth will get implement. But kiway ngikwa baki kena samla menang start halakajong kari kinhamban me hasurok hakine tayo badap yakinong hikai barabor ngiju buram bakinong hikai kidai kilawai joki khongiti henrai hapthya surok kinong hikai kidai kipayaba jong kari perkejat penreu kinong hikai kidai budlum jong kening jingnang jing start. Government MDA don't play with the future of student. We need teachers back to school. I know ikjing dawa basong nongrem bat basong spy jong kinong hikai ka FCM mentag reksin penengkong ngidang pha tang silen khot na kamet ba ko seng hakasen bar ngin phawan bar khot kinong kam district ngim tip kai ka banja lakta ai kalau lo na oraru ngim salya na menta kapit kabyang menta ka pha kamiat jong kari perkai berdeu kande na ting stang silen khot na kamet ba jong sengen jam ngidang phawan thang ne next time ngin pha haman lek circle haman lek district na menta kine kimat kijura jong kari perkai berdeu om dai tangkinong hikai pun ba kimat kijura jong kajat penreu kebang dawa dan kit pausam ILP rungin padio mentangi dawa deban kerja mador ya kita motor deban kritik pos hadi panman babar kenang bagi samla nang start kina me suraksyo halak jong kejala ko sarkar MDA penrong no yaktin kasi bat karo chak official lawai haka khanet kaba khra jong ka constitution yo kari India sanpo tulik tam tulik snam ngilayaj tang kawai kai shuru ngi padio ka pani sakdar baki minister jungi gilek delhi ki kren ya ka mat ka jura jong ka jat penreu henry kisukan ada kisupan tulik scheme bat project reserve penbay no ya purusam with Assam without compromising our land. Ngim kwa baki sorkar bamanta baki sorkar balaj pan supin bit kaya pajba jong kecela perkhat ko parari sanpo telik Islam la palat kom kino so jong kecela hado menta ngim pat urlong takawai ki isu kamani por kai ki tang atayau kalayo ILP kecela meklaya kadon ILP nado ke sorkar pareng hajala jongi la petrekam ya KLP nado ke British government herai hado menta ompat implement ka peni sektor baka sorkar Meghalaya kale Delhi tang ban pan scam om ban kran ya ki isu ba isusan jong kecait penreu ada pimle menta suah election ajar fulai lado pimle lada
lada penolong mentah yakin ki mat ki jura jong kejat penreu lano penulong ni kwa mentah ban ya kendo ya UCM ya UDBCM ban yo education minister bangun yo slow lo kejok skor election sarutang riu benai pikrai ban penbitkai yang ngai kempat ba nong susong jong jalan kane de tak cingsang next time ka H&M kan penbaik ke circle nak kapsor pendastor pada kapodar hinwan tor sekretariat kam don jingmot pensong sekretariat lada pim patla penulong yakin mat kijura jong kari berkecai penreu kita kidai ki kerwo nak seng H&M